Kubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka VPP na Maulay constituency uba Bright Starwell Marbanyang ulaong ba ka jingyo jong kabapaw na ka jingyo vote ha ka election MP ka pen ba upat ba ulang ya ba than ya ka NPP na marlay ba hatura ba hasilong ka NPP ka la syatam ha ki wipat ki sengsan perthai habakran syakilat patay kubor mentakasni ka sautari ujalio arja arpusaw ha ka jaka new vote ha polo uba Bright Starwell ulapan paw ka jing smokeman ba ukertong ka VPP u Dr. Ricky AJ Singkon ulatam ki wipat ki kertong ha ka ni jing new vote baru kermen ru bah kini ki wat new vote ki badang sa ka VPP kandang yai beteng bantam ki wipat ki seng bat ki kertong ki be khun ha ka ni election Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency minang hapan up ya ka result namar ka counting kadang yan lagi sukumen namar ba nakaliam ko VPP yang bawa kertong dumi Dr. Ricky AJ Singkon sedang lead ha wide bat ki round ki balalet kami scam ba kan ka trend kan continue ado banukut ka di round de hot ka ningkong ka burom ni ayu blay lalu kat bangi nduk sedang ka disang ke parti lagi campaign di jongi tunjuk bar kam tamu ngak mengklet upai ba kemudian hasan nak kami bakusan ini bar ngai scam lima kan result kan pi ba upai ba kaleng kari kasi don rengkat bak VPP ya kata hi ya sing la menong kari ka verdict ka banginyo akan ka election MP ke pemerintah kan pri bau patba kam-tam po karikhasi batwak sagaruru kumangi ka trend mentah kalong ba upatba lalong frustrated habi di batkan ka government gumi kam-tam po kan jelahot wala kani election MP dan rei ni sutu bau patba apan udon ka jingdom long frustrated what ya ka government po kan jelah gumi tapi bila aku nong di sinja mo baar to ka VPP katang ri di sisa ladap pan ya timba ka MLA election ni aingu upai ba ulasai samut ki MLA bangi scam ba kane kuri maujam ku mapiong maujam baar ba upai ba company ba keleng kari don rikat ba voice of the people party itu di sinja mo ka VPP nang ni sama election ka kidong subun ki gay oh tiba kum ka party ling ba ka dikisa kidong upai ba minang ya seprang ba katong ka dongi kalong ba mide men sisyar akan dikajelang